Nimejaribu kusoma nimejaribu kusoma, niko na madigrii kadhaa, lakini hapa pia nimepata mafunzo kwa sababu askofu ametufafanulia kwamba kumbe ahadi kutimia inahitaji subra. Naona sababu kumbe tunasumbuka sana kwa sababu hatujaelewa vizuri. Tunataka mambo yawe leo haraka hivyo. Lakini tumefundishwa hapa na viongozi hawa wetu wa dini, wametuambia zile ahadi zote tunatimia. Nafikiri hata sisi kama viongozi za zingine tunatoa ahadi, lakini hatujapangia vile itangojewa. So ndio tunakuwa tunapata matatizo upande moja kama viongozi kuzitimiza, upande mwingine kama wananchi wakingojea zitimie.